Let's go. Go. Yes, salibonani bantu bakamthwazi. Igama uBrian Ndlovu. Ngithe ekhaya ngibuya eMalapala kuseCholocho umngadlula eMpanidziba. Ngizalelwe eWanki eMalahleni khona lapha spende khona almost 24 years khona before ukuza la. Okakathesi ngibased eOhio, Cincinnati. Yeah, kwini okukulethe lapha eMaryland? Ukungilethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Socks Ncube owangi-eda egroupini, wantshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlala le groupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi ukucelebrate uMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqhakathekile sibili ukuthi ngifunda ngesiko lakithi ngoba thina esese kuma 30s 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane ezakulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zona lezi kuqhatheke kakhulu ngoba lathi sizakudlulisela phambili. Yeah, kwini okwenza uthi kuqhakathekile khonokho elikwenza? Hayi ngingathi kube kufake ngesikhiwa kancane ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singaba uMzilikazi. So kuqhatheke kakhulu kithi khonokho kwenza ukuthi sizi-identify, sibekwazi singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapha esivela khona. Bakhona abakwenza abanye bayenza o-Irish Fest, abanye benza Cinco de Mayo. Thina lapho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa uMzilikazi kwelinye ilanga kube kuthiwe hayi uMzilikazi Day ilanga eliqhakathekileyo sibile ebantwini besindebeleni abadabuka eZimbabwe. Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqhakatheke kangakanani? Yeah, ngokufunda izingwalo siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqhakathekile ngoba njengokutsho kwabo namhlanje kuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho lesaka sithi indlamuva inkosi. So kithi khonokho kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and kuqhakathekile kakhulu ngabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe. Lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye. Singathi kusiya phambili ubona ngazani liza kubamba yini khona ukuthi kuqhatheke kangakanani kuba le mcimbi onje? Singabe silokho sixhumana sihlangana sibona ukuthi uMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 kade sivusile njalo. Singaqhubekisela phambili izizukulwane zethu zizazwisisa lazo ukuthi hayi every year abantu kufuze behlangana endaweni ethile be-celebrate uMzilikazi Day. So abasakhulayo ngabatshela abasakhulayo ngabatshela ukuthi into eqhakathekileyo ukuzazi ukuthi ungubani njalo uvela ngaphi, ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singaba kaMzilikazi, and khona okuqhatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni la ukuthi kungasingena emsebenzini lapha kuqhathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani. Phose lokugcina baba Ndlovu. Hayi mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lo. Hayi kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana lezi zizukulwane ezizabuya after thina. Siyabonga Ndlovu. Hayi bonga mina.